Si Fredo guys, oh. Biyahe tarong guys, biyahe tag tricycle guys. Nakatatag pasahero din sa alatan guys. Makapalit pa siya. Pero guys, ito guys. Ini yang ganay? Oh. Berbita nih. Hah? Mau nih? Mana Rebika noy? Ah, sini. Ay lagplitik. Jalan na. Sige, okay ka na yun. Ay lagplitin na yun. Palit lang nagkuhan. Palit lang yung piliti yung ibay. Palit lang nagsudan. Kasi na eh. Okay guys. Okay guys. Lagos yung guys. Lako. Ya, kaya ka na eh. Hinay lang na, hinay lang na eh. Loyatan sa kuan guys, tiguang guys na kuan. Di sa taglakaw guys nya. Kung pasakay gigas ina, ang iya taon siya guys kay sakay. Ako lang pasakay kay wa taon say. Baba niyo guys, and please follow and share lang guys sa aking mga vlog guys. Thank you. Like and follow lang guys. Share. Thank you guys. God bless all.